Pozdrav svima, na današnjoj epizodi. Ja sad upravo sređujem, renderujem, nabacujem ga i što više ako možete mi pomognete neki subscribe i pregled. Ovo ideju sam dobio od Vlade NS-a, Langošmenija, Jašerštajna, Bekija, Srbijana, Mujđe i ostalih gamera. A to mi je najviše dao podršku, znači FSKBZ, znači da svi imamo, da smo prisutni uvijek, da smo smireni, da se ne nerviramo, znači imamo kod nekih psovki, svega svačega. Uskoro neće biti nikakve psovki, to neće biti. Uskoro se namještam stan, kada idem dole, dakle mi stari, onda dok namještam stan, onda mislim kupovat Armu 2 i Armu 3 i onda ću zaigrati u jedinici Arma 2 i Arma 3 i to šerujte na moj kanal, lajkajte video, pretplatite se na moj kanal, šerujte, lajkajte i pratite moju Facebook stranicu Savske i Sav Maš, vidite od Facebook stranice link i pozdrav, vidimo se u idućem putu. Ćao!